Father John Chiza nagira ngo ekisibo cyo kushisha bwire bita abantu kwetisa bakegarra busya nikwe mitima yabe kera umisho ga mukama igara byaka kusemeza imitima yetu ntiyere tititi kamangeso embi zona twijwire neema ya mukama natkozesa twijwire ngonzi kuganyira kumisiriza niko Kristo kwa nahumbuka cyo cya Pasika asange timitima kwera. Father Chiza aho natabirwe no kwizusya abazire okuza abana babo mu kutina ruhanga abazayire mwina byanizibwa okuza abana banyu mukerezi cya Kristo nengonzizi nawe kini musabwa ubora kurungi nibagonza Kristo bayino polisi kandi onwarora kandi begera abazayire babo begera halinyo toho kandi mulengero kuwegesa kurungi wegesa mbisomero wegese dini nana nenkumibi parishi ya Kicucu enentekateka yo kutandika ekereziya okwera abantu abari mu tawuni kandi avuga hati nibenda miliyoni 5 zo kugura itaka abantu ba Kicucu kubanza habo kwikiriza kuzara ekereziya ebyaka no kusima abakristo banyamabuga habo kwiriza hiyi abantu ekereziya ninterera abazayire mukore namane kandi mutwara abana masomero mureka abana kugenda nenyu nimanyisa naba LC nabakuru babugezi banga becweka murogote mbyaro abana bona bagaruke ha masomero kandi mukore abana basome bagenda higuru nuko mayiso neito tungi hamugate guhanga. Omugandi Bishop w'ubureberezi bwa East Rwenzori Diocese azumirira abazire abari kunagaho akagabo kandi bakarimo no kushikiriza obujunanizibwa bwo kuzajya abana babo. Bishop ebyabugambira habusaba dikono bwa biguri mu district ya Kamwenge ahaterireho abaronde 53 emikono kama ino mwana w'ubunebazo bwo mwiguro kama ino mwana w'ubunebazo bwo mwiguro abawe bagenzi banje ruhanga ngarabakuteire oburizo bwakubasize nigaga bitamushomeza ruhanga kuteire w'abantu bagaburi arababwira ngo abawe kubana kora pasiporo ya Rwanda amagaga wabidoki aharanyikira ungasore n'umwe ayo bakabona kanga kayikura kenshi akatina monika ongana kuri kwita shikara biketa kumuzwa kwabo biketa kayiko kashobamana ko nangwa cyabasoka ko mushaho ukamusigiza sawundi amweneshi echo rwanda bajanga bayisubije beso urashanga nabo shobashatu abahare nambariye kane wajanga bakazi nayo kugira ngo hariya abakazi bembere urashanga bakazi nambere ntango ngo gukira yabashija abahurire njiri ya Bishop hine batugambireho nasima ruhanga abonye gisanungi nenjiriye yabaho mama witu okuyanaterera abacyara okuremera mumaka no korra abana babo kandi tatito mu ruhanga abwenjiro nungi eyo bumwe no kugabana habitwine na nababajara nkasi asimu eyitwine ombwirobu obwo kisiba biro 80 kandi kikuru munonga n'abakustayo kugira rukundo okundana twatanisa n'abembezi baitu ba government nabihereza abandi abamakanisa gandi n'abedini zindi nuko biguri akabona kugenda mu maisha Gasha kwa Daniel Bingana na Anthony Twine.